Greenland Island kikaba aricyo kirwa kinini cyane ku isi kurenza ibindi. Ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'isi. Ni ikirwa kandi gifite ibyiza nyaburanga byiza byinshi utasanga ahandi ku isi. Iki gihugu giteretse mu nyanja cyose gituranye na Canada mu burengerazuba, Iceland mu majyepfo y'uburasirazuba, mu majyepfo hakaba inyanja ya Atlantique, naho mu majyaruguru hakaba inyanja ya Arctique. Iki kirwa cya Greenland kikaba cyigenga, ariko kikarebererwa n'ubwami bwa Denmark, bivuze ko utegeka iki gihugu ari umwamikazi wa Denmark Margaret wa kabiri. Cyo nka Greenland kikagira minisitiri w'intebe wacyo. Greenland ni kimwe mu birwa bibiri Denmark ireberera. Ibindi birwa bigengwa nayo ni ibya Faroe cyangwa se Faroe Islands. Abaturage bose batuye kuri ibyo birwa byose ni abaturage ba Denmark. Iki kirwa kikaba giherereye mu nyanja hanze y'Uburayi, ariko kikaba mu bumwe bw'Uburayi. Mu 1262 Greenland yari iri hamwe n'igihugu cya Norway cyangwa se Norvège nk'ibihugu biri hamwe. Bigeze mu 1721 Norway yigira koloni yayo ku buryo bweruye. Nyuma Norway yaje gutakaza Greenland, maze Greenland ihita yiyunga na Denmark ku itariki 14 z'ukwa gatandatu 1814. Muri uyu mwaka niho Greenland yabaye igice cya Denmark ku buryo bucagase. Nyuma iza kuba igice cyayo ku buryo bwuzuye mu 1953. Aha Greenland yatangiye kugengwa n'itegeko nshinga rya Denmark. Denmark yaje kwemerera Greenland kwigenga ku itariki ya 21 z'ukwa gatandatu muri 2009. Aha iki kirwa cyahise gitangira kwitegeka mu byiciro byose by'ubuzima bw'igihugu. Amategeko yavaga muri Denmark avaho, maze guverinoma ya Greenland ishingwa. Nubwo byagenze uko, ariko guverinoma ya Denmark yasigaranye ububasha kuri Greenland bwo kugenzura abaturage, ifaranga ry'igihugu, igisirikare ndetse n'ububanyi n'amahanga by'iki kirwa. Umurwa mukuru wa Greenland witwa Nuuk, ukaba uherereye mu majyepfo y'igihugu. Ni umurwa mukuru utuwe n'abaturage 18,500 bonyine, mu gihe abaturage bose batuye iki kirwa bangana n'57,000 bonyine. Bakaba batuye ku butaka bwa kilometero 2,2,166,086. Abaturage batuye kino kirwa bavuga ururimi bita Greenlandic, Ikidanish ndetse n'icyongereza iyo bibaye ngombwa. Iki kirwa gituwe n'amoko atatu y'abantu, ariyo Greenlanders Inuit bagize 89%, Abadanish bagize 7.5%, Abanordic bagize 1.9%, ndetse n'abandi bantu bake baturuka ahantu hatandukanye ku isi. Muri iki gihugu kandi higanje idini ry'Abaprotestant n'abayoboke 95.9%, Gatolika n'abayoboke 0.2%, n'andi madini gakondo agizwe n'umubare w'abantu muto cyane. Abaturage batuye iki kirwa bafite umuco nk'uw'Abanyaburayi kubera gukolonizwa n'ibihugu byo ku Burayi igihe kirekire, dore ko Abanyaburayi bageze kuri iki kirwa guhera mu mwaka wa 986. Amateka avuga ko iki gihugu cyatangiye guturwa mu myaka 4500 ishize, ubwo abaturage kavukire b'Abanyakanada aribo bageze muri Greenland mbere y'abandi bose. Muri iyo myaka 4500 ishize bagatura mu gice cy'amajyaruguru y'iki gihugu, nyuma bakagenda bakwirakwira no mu bindi bice. Aba baturage kandi bavuye muri Greenland bakomeza bajya gutura no muri Iceland. Ahaho bakaba barahageze mu kinyejana cya 10. Kubera urubura rukabije rubarizwa muri Greenland, abaturage bakoresha indege za kajugujugu mu ngendo zabo byibura mu mezi 7 agize umwaka, kuko inzira zo ku butaka no mu mazi ziba zabaye urubura. Biba ngombwa ko bakoresha ikirere mu kugenda mu gihe cy'amezi 7 agize umwaka. Ubukonje bushobora kugera kuri °C0 cyangwa se munsi yayo mu bice bimwe na bimwe by'iki gihugu. Ibi bitera umuriro w'amashanyarazi kubura bya hato na hato kubera ubukonje bukabije butuma ibyuma bitwara umuriro bidakora neza, kuko biza mu rubura ntibibashe gukora neza. Urebye ubukonje bukabije kuri iki kirwa ni ingorabahizi. Abatuye iki kirwa bakunda kurya amafi, ibinyabuzima byo mu mazi, ibirayi ndetse n'imboga izi zisanzwe twe twita imboga rwatsi. Iki kirwa kandi nubwo ari kinini, ariko gituwe n'umubare muto w'abantu, dore ko gituwe n'abaturage bagera ku 57,000 bonyine nk'uko twabibonye hejuru. Bakaba ari wo mubare w'abaturage batuye iki gihugu kiri ku buso bwa kilometero zisaga 2 miliyoni zose. Umusaruro mbumbe w'iki gihugu buri mwaka ungana na biliyoni 3.5 yose. Aya mafaranga akaba ava mu bikorwa bitandukanye, cyane iby'uburobyi, ubukerarugendo, ubuhinzi, ubworozi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kugurisha ibikoresho by'ubugeni ndetse n'ibindi. Ariko na Denmark yamaze imyaka irenga 100 itegeka iki gihugu nk'intara yacyo, nayo yunganira ubukungu bwa Greenland. Yiha miliyari 3.5 z'amakorona buri mwaka, ndetse hari n'amafaranga igenera buri muturage utuye Greenland.
ubu butaka buteye butya nibwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashaka kuzigarura ngo agomeke kuri Amerika bwo na Canada. Buretse ko avuga ko Canada azayigarura biciye mu kuzamura imisoro, mu gihe Greenland yo ngo Denmark niyanga kuyiha Amerika ku neza bazarasana maze ufite agatuza kanini akaba ari uyigenzura. Iki kirwa kinini ku isi Amerika yagambiriye kukigarurira cyangwa se kukigura na Denmark kuva kera ariko bikanga. Ubwo rero Trump aravuga ko niba atakimuha ku neza ashobora kuzohereza ingabo zikahigarurira ku nabi. Ese ubundi byaba biterwa n'iki kuba Amerika ishaka kwigarura kino kirwa ku neza cyangwa ku nabi? Trump avuga ko akeneye iki kirwa ku mpamvu z'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akanongeraho ko Denmark nta burenganzira ifite kuri iki kirwa, ahubwo abanyamerika bakwiye kukigarurira kubw'impamvu z'umutekano wabo. Bwana Trump ntabwo areba amategeko mpuzamahanga cyangwa demokarasi kuri iyi ngingo, ahubwo we yirebera inyungu z'abanyamerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi muri Greenland abanyamerika bahasanganywe ingabo kuva mu 1945, ariko mu by'ukuri barashaka kuhigarura kubera ko ari ingenzi mu kuhashinga za radari za gisirikare zayobora ibisasu ndetse no kuhagenzurira ikirere bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byaba ari ingenzi mu gukumira ibitero mu gihe Amerika yabibarijwe mu ntambara n'ibihugu byo ku Burayi cyangwa se Uburusiya. Impamvu Amerika yarwanira cyane, irabizi ko ahangaha ariho hantu heza uwo ari we wese washaka kurasa Amerika yaturuka maze akayizengereza cyane. Nk'ubu Abarusiya baramutse bafashe iki kirwa bakakigenzura, Amerika akaba kayibayeho. Baramutse barwanye bayitimbura nabi cyane bayirasa mu gihorihori. Ibi nibyo bituma Trump ashaka gukora iyo bwabaga ngo Greenland yake Denmark cyangwa se ayigure. Ariko ubutegetsi bwa Denmark bwamubwiye ko ibyo ashaka bidashoboka, nubwo byagwa neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zikabigiramo inyungu nyinshi zitandukanye. Ubutegetsi bwa Denmark buvuga ko ibyo atari byo byaha uburenganzira abanyamerika bwo kuhagenzura, kuko bafite ba nyiraho banigenga, naho Denmark ikikora ni ukuhagenzura gusa. Ubutegetsi bwa Denmark kandi buvuga ko nta muturage wa Greenland witeguye kuba umunyamerika, kuko ntawe wigeze abiganiraho na Trump, kandi ko abaturage bataniteguye kwimukira ahandi ngo barekere ubutaka bwabo abanyamerika. Ikindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitinya zikavuga ko zizaruka zigaruriye Greenland ni ibikorwa by'Abashinwa bakorera muri iki gihugu mu bucuruzi, ubwubatsi ndetse n'ibindi. Nk'ubu Abashinwa bakoranye deal na Leta ya Greenland yo kububakira ikibuga cy'indege, kuko aha muri Greenland nta kibuga cy'indege kinini basanzwe bafite. Imirimo yenda gutangira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarayitambitse zisaba ubwami bwa Denmark ko bwakora ibishoboka byose bukaburizamo uwo mushinga w'Abashinwa utaratangira. Maze Denmark irabyemera, ibwira Greenland ko y'ubwayo izatanga amafaranga yo kubaka icyo kibuga cy'indege. Byaje kurangira Denmark nta mafaranga itanze yo kucyubaka kugeza n'ubu. Aha Leta ya Amerika yatekerezaga ko Ubushinwa bushobora gukoresha iturufu yo kubaka ibikorwa remezo muri Greenland, bikarangira iki kirwa kiguye mu mutego nk'uw'Abanyafurika bagwamo wo kunanirwa kwishyura imyenda y'Ubushinwa, maze bikarangira Ubushinwa bufatira ibikorwa remezo by'ibyo bihugu mu gihe cy'imyaka myinshi bubikoresha mu nyungu zabwo bwite. Ibi byateye impungenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubwoba ko Ubushinwa bwazagira Greenland butyo bikarangira buhagize ijambo rikomeye kugeza n'aho bwahashinga ibigo bya gisirikare ndetse n'iby'ubutasi. Amerika kandi irashaka kugenzura amazi akikije Greenland, kuko ugenzura amazi burya ni nawe uba ufite imbaraga nyinshi ku isi. Ibi ni nabyo bisunikira Washington ku gushaka kugenzura umuhora wa Panama. Ku busanzwe Greenland iteretse neza mu masangano y'amajyaruguru y'isi, ahantu heza ho gucisha amato mu gice cy'inyanja ya Arctic. Ko haramutse higaruriwe n'Ubushinwa cyangwa Uburusiya, Leta ya Amerika yagorwa no kuhagenzura uko ishaka ntawe uyibangamiye, cyangwa se ibyo bihugu bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikajya bihakira amato rutura y'intambara yabuza amahoro abanyamerika, udasize no kuhacisha amato ibyo bihugu byashaka, maze bigakumira andi mato bidashaka harimo n'ay'abanyamerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zitinya ko hari uwahashyira intwaro zikomeye, harimo n'intwaro kirimbuzi, kuko zabangamira bikomeye agace iherereyemo ndetse nayo ubwayo. Biramutse bigenze bityo Uburusiya cyangwa Ubushinwa bigafata Greenland, byabuza Washington kugera neza uko ishaka ku nyanja ya Arctic, ndetse ikaba mu bwoba bukabije bwo gutinya kuraswaho mu gihe byaba ngombwa. Muri make rero, uzagenzura Greenland azaba agenzura inzira zo mu nyanja, bivuze ko azaba agenzura ubucuruzi buzikorerwamo, agenzura inzira z'amato ya gisirikare ndetse akanahashinga ibirindiro yakwitabaza arwanya ibindi bihugu mu gihe bibaye ngombwa. Ukongeraho no kugenzura igice kinini cy'inyanja ya Arctic kirimo ubukungu butangaje. Uzagenzura ikirwa cya Greenland bivuze ko azaba afite uburenganzira bwo gucukura peteroli, gaze ndetse n'amabuye y'agaciro. Urebye Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa nibyo ngibyo bamaranira bashaka kugenzura Greenland. Ninde uzabasha kugenzura kino kirwa Hitler yashatse kwigarura ngo abone uko akubita Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyico, nubwo nawe byarangiye bimunaniye. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.
utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.